Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Apai kami di surga, pagi itu kami nyerah ke gempuro kami pagi hari Minggu lagi jarinuan. Genap iko kami kedatai, kami nyediakati kami nyediakan undian kami nyediakan penghidup kami. Menyambut utai tidak semayang ke Tuhan ngagai penghidup kami pagi itu. Terima kasih Tuhan. We welcome the Holy Spirit to be in the midst of us this morning. Hallelujah. Puja Tuhan speaks to our heart, oh Lord God. Yes, prepare our heart. Good things will take place. Miracle will take place. Your presence will be here this time. Oh, terima kasih Tuhan ke pemanas Tuhan pagi itu. Genap iko kami kedatai dekat ngasai ke pemanas Tuhan. Dekat ngasai ke kuasa Tuhan. Dekat ngasai ke urapan Tuhan ti baru durun genap iko kami. Yes, we pray for the teams of praise and worship. As they lead us into the presence of God. Hallelujah Tuhan. Terima kasih Apa. Terima kasih Jesus. Nada siku di kelawang ngasai ke kuasa Tuhan pagi itu. Genap iko kami kelawang Tuhan. Genap iko kami nyambut. Oh Tuhan utati manas disedia ke Tuhan. Jaku Tuhan tajam. Jaku Tuhan berkuasa. Jaku Tuhan ngubah penghidup kami. Jaku Tuhan beri penggerian bagi kami. Jaku Tuhan beri pengharapan kami. Hallelujah Jesus. Oh rabakasilalala. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Oh semua puji, semua belasa, semua mulia. All praise, all glory is unto you alone. Unto you alone. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Terima kasih Tuhan. Harap kita muji ya. Harap kita nyembah ya. Let us praise Him. Hallelujah. Dalam pelataran Tuhan pagi itu Tuhan. Dalam rumah sembiang Tuhan pagi itu Tuhan. Kami rindu, kami gagati, lawan kami bisi peluang nyembah Tuhan. Yes, hallelujah. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Apa. Terima kasih Roh Kudus. Hallelujah. Dalam nama Jesus. Dalam nama Jesus. Amin. Amin. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. And worship. Hallelujah. Worship Jesus. Hallelujah. Jesus. Kau sungguh indah, tiada taranya. Hikmat-Mu
ku kagum akan Engkau. Jesus, Jesus, kami kagum akan Engkau. Jesus, kami hormat akan Engkau. Kami nyembah Tuhan Jesus. Haleluya. Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kau yang terindah, Kau yang teragung, Jesus. Kau yang termanis, Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Jesus. Kami nyembah Jesus, kami ninggi kenamaan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang terhebat Tuhan. Kami percaya Tuhan, pujian dan penyembahan kami Tuhan menyembuhkan segala yang sakit Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus kami semua berdoa. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Harap kita muji Tuhan. Haleluya. Nama Jesus. Haleluya. Angkat nama Jesus. Allah pada kekuasaan. Kita dengan sukacita gemetar. Kita dengan sukacita gemetar. Angkat semua kesimpulan. Dengan kuasa nama Dia. Angkat nama Jesus. Pada kekuasaan kita dengan sukacita gemetar. Nama Jesus.
ke semua musuh. Nama Jesus atas semuanya. Nama Jesus atas semuanya. Nama Jesus atas semuanya. Atas semuanya nama Jesus. Semuanya nama Jesus, atas semuanya nama Jesus. Tiang pemuntik kudus, tiang pemuntik kuat, atas segalanya Jesus, Jesus. Hialah basik, hialah basuh, atas segalanya, atas segalanya. Jesus namamu kudus, kudus, kudus. Jesus, ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan Allah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Pujilah kami Yesus, pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Oh, ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Oh, ku nyanyi Hosana, kami nyanyikan Hosana. Yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Jesus.
you, Jesus. Let me sing a new song. Let me sing a new song to our Jesus, our Savior. We sing a new song to Him. Yes, Lord, hallelujah. Kami nyanyikan nyanyian baru bagimu. Jesus, Jesus, we worship you, Jesus. Lord, nyanyikan nyanyian baru bagimu. Hosana, Hosana. Yesus Raja yang berkuasa, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, haleluya Lord. Ku agungkan Yesus Raja. Jesus, you are our King, Lord. Hallelujah. Our Savior. Jesus, you are King. Nyanyi Hosana, nyanyi Hosana. Haleluya. Hosana. Bagi Rajaku yang hidup di tanah.
nyembah. Let us sing these songs once again. Harap kita nyembah ya. Hallelujah. Yes, God. Come, Lord Jesus. Jesus. Hallelujah. Dalam kita nyembah Tuhan, kita akan menyediakan hidup kita mirip puji nga kaya. As we prepare our heart to worship Him, we want to give the best for Him. We want to give our offering. I want to offer our tithe to Him. Yes, hallelujah, Jesus. Let's prepare our heart. Harap kita menyediakan kita yang pemberi kita yang pagi itu. Kalau pemberi ke bawah dengan ngerindu kati Allah Ta'ala. Yes, hallelujah. Amen, Jesus. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Kan bengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Kan bengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Di dalam hidup ini, seperti Engkau tak Let's go Jesus, hallelujah. Termanis, cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya namamu selalu. Jesus, kan bengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku.
Tuhan, terima kasih ke semua pihak pemerintah. Lord, thank you for this offering. Kami nyerah ke jaga jari Nuan siku ajak tu pemadu berkuasa. Nuan terbesar, Nuan terbempu semua utai. Semua utai datai hari Nuan. All things come from you. All things for you. Hallelujah, Jesus. Nyalai Tuhan kami mengangkat ke. Nyerah ke semua jari. Timerik pihak pemerintah begitu ngagi jari Nuan. Bless all those who give their tithes and offering this morning with the blessing that come from you alone. Berkat sedaya, berkat tidak terinuan, berkat berlimpah-limpah. Lalu kami nak pilihan pemerintah kena menupai, kena ngemesai, kena ngerembai, kena oh Tuhan mai berita Nuan untuk ngakai dunia. Terima kasih Tuhan pagi itu. Wak kenama Nuan dimulia ke pagi itu. Semua utai itu dikerja kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Jesus kita semua dah bersampai. So menyebut, Amen. Okay, please be seated. Kita tahu duduk dulu. Lalu ngawal waktu kita lalu ke semua bala anak kita. Children church, please come forward. Elder teachers, parents, so please bring along your kid this morning. Okay, sedang kita ngagai children church. Sampai kita. So all the kids, the baby. Yes. Sure. Kap. Kita get. Bagi kita. Haleluya. Okay, datai kemua ge, semak ge. Kam. Ya. Ya. Okay. Hallelujah. Just aram kita ngangkat ke jari kita yang guys tidak. Raise a hand and pray for them. Hallelujah, Jesus. Tuhan, kami bersampai nyerah ke semua bala anak kami pagi itu ke jari Nuan. Semua sidaknya pemerintah tidak tahu Nuan untuk pemaduk ya berkah. Lalu sidaknya lacak ditimbak ngagai semua musuh, ngalah ke semua musuh kami. Nyalai remit sidaknya diangkat, dilatih, ningal ke Yakut Nuan. Lalu berkat sidaknya Tuhan. Jadi keberkatan besar baru ambil lihat bak gereja, ngabak menua kami. We should bring our kids to you this morning, O Lord God. We pray that your anointing will be upon them. Raise them up to be a future leader. The man who fear you, the man who obey you, the man who submit all of your life to your hand. Terima kasih Tuhan. Berkat semua pengajar sedaya. Bless all the parents, the teachers that raise them up, teach them in the way that they should go. Terima kasih Apai. Berkat semua anak kami. Dalam nama Jesus kami semua dah bersampai. So nyebut, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Okay. Kalau engkau nak bertanggung lagi, without further ado, I would like to invite our senior pastor. Datang ke rumah ya, pastor silakan. Okay, tepuk jari lagi Tuhan bagi kita. Amen. Selamat pagi. Amen. Kita cukup berkat pagi itu. We are so blessed this morning, and with the presence of all our dear brothers and sisters. Hallelujah. And we have Pastor Joshua and his wife here. Okay, and hallelujah. And they are from IMB. IMB is the mission board from America, but they are Korean. Okay, and 감사합니다. Okay, okay, so we have another beautiful friend and families all the way from Bloemfontein. No, they are from Cape Town. They kept from the Cape Town. Okay, Boone and the whole families. Why not?
why not we invite Boon, the whole family, come forward and he introduce all his army with him, you know. And yes, everyone come forward, yeah. It's when I was in South Africa, okay, Boon and his family, and literally, the whole family look after us so well. And I'm so grateful for each one of them. Yeah, and maybe you introduce your family. Okay. Good morning, everyone. We bring Calvary greetings to you in Jesus' name. Apostle David sends his greetings and much love to you. You are in his hearts and in his prayers forever. He's resting today, but he sent me to send greetings to you and to say we love you so much that 1,000,000 thanks is not enough, so we thank Jesus. Lalu yang merik selamat pagi ngagi semua bala kita. Lalu Apostle David merik kirim salamnya ngagi tiap kita. Lalu ya amat berjuta merik terima kasih ngagi semua bala kita kerito. Amen. So we thank God for what he started in Kuching. Lalu kita sampai nama utai kudah depun demun oleh Tuhan bak kucing ditau. The revival fire of the Holy Ghost. Lalu api Roh Kudus ya kebangkitan rohani terus nyata-nyadi. Amen. And we thank God that it will spread to the whole of Sarawak. Lalu kita bersampai awak ke kebangkitan rohani nya terus ngelekai bak menua Sarawak. To Malaysia. Ngagai Malaysia. And into the rest of Asia. Lalu ngagai Asia tok megak. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Jesus. So I'm going to let them introduce themselves. Look, they don't want to take the mic. Okay, go ahead. Nice to My hear you. wife. Ya, bini ya. Good morning. My name is Marian, and it's lovely to have met all of you. Namanya Marian, ya cukup rindu bertemu dengan tiap ikut kita. Good morning. My name is Kayla. I'm the eldest daughter. Lalu selamat pagi, namanya Kayla, ianya anak tuai sidak ya. Good morning. My name is Senna, and I'm the youngest daughter. Lalu yang anak terkebiaknal. Selamat pagi. Wow, yeah. My name is Jude and I'm the eldest son. Lalu yang namanya Jude, ya anak tuai. Good morning. Kelaki, ya. My name's Jonathan. I'm the second youngest son, and I'd just like to thank everyone for treating us and welcoming us and Apostle David and our ministry with Christ's love. Lalu selamat pagi ke namanya Jonathan. Lalu ya anak lelaki nombor 2 tuai. Lalu ya terima kasih tiap ikut kita nyambut ya. Ngau semua penatai sidak ya kita ngau pengerindu Kristus. And we thank you for family. We are now one family. And if you come to South Africa to Bloemfontein, we will welcome you. Amen. Lalu amatku menyebut, lalu merik terima kasih ngagai keluarga. Ya nanti kita datang ngagai Bloemfontein, ya kami ngelalu ke kita dia sebagai keluarga mega. Amen. Thank you, Bon. Thank you the whole family. Kalau ya. Wow, amen. Rindu meda kita mayu. Dalam Tuhan kita bisa keluarga tik besar. Okay, awak kaya tinduk dulu, ha? Okay, dalam Tuhan kita bisa keluarga tik besar. In the Lord we have big families. We have family all over the world. Kita bisa tik besar di serata dunia tu. Tiap ikut orang tik bisa atau kudah nerima Jesus Kristus sidak tik jadi ke keluarga kita. Amen. So wherever we are, yeah, we have a family everywhere. Amen. Last week I was preaching about from the slave turn to become an army. Bak minggu sitanya kemarin aku berjako pasal hari ulun kita diangkat ke jadi soldadu Tuhan. Amin. Jadi soldadu Tuhan. Lebuh kita diangkat jadi soldadu Tuhan. Kita nama status kita. What is our status? Okay, we are not general, but we are the son of God. Kita jadi anak Allah Ta'ala. Nama senjata terkena kita. Nama peluru terkena kita. What are the weapon that we use? What are the bullet that we use?
Our weapon is our prayer. Our weapon is the word of God. Why? Because our enemy is not flesh and blood. Laban nama kebuah, laban musuh kita ukai, darah ngau, daging. Lalu Tuhan ngangkat ke kita, ya, ngangkat ke kita, we are the army of a family of God with His presence. Kita itu ianya keluarga sodadu Allah Ta'ala ngau hadirat ya. See my word, we are the family with the presence of God. Lepas kita berjalan kita itu jadi ruang bilik tik besar. This morning, I want to touch on the 7 value of this family. 7 value that we must hold as a family of God. Amen. 7 itu nilai. Ya tidak pegai kita itu jadi ruang bilik Allah Ta'ala. Nombor 1. Number 1. Okay. Number 1. Church. We don't want size without depth. Gereja kita ngai seminar dekat medak bala mayuh. Kita megak dekat medak bala bertumbuh. Amin. Sebut lekas jako. Ngai medak seminar bala mayuh. Tang dekat medak bala bertumbuh. Okay, we don't want just a size without a depth. Oh, you had, here don't have, right? Oh, TV jahit. Oh boy. Okay, my TV there not good. No wonder I can't even see. There's nothing come out. Okay, all right. So lekas jakut di tok madah penemu bak lekas jakut Tuhan berguna. Now, when we're talking about depths, we are talking about the root of the Word of God, the Word of God that we know, that we want to know. We want to dig ourselves in that truth of the Word of God. Why? Nama kebuah, kita mesti ngenalam ngunjam ke penghidup kita dalam Tuhan. In the book of Hosea, chapter 4, verse 6, NIV is quite clear compared to the Iban translation. Now, NIV said this. My people. When the word of God say, my people. Nama arti Yakub, my people. Kitai. Namiyak ya. Okay. My people are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priest. Because you have ignored the law of your God, I will also ignore your children. Si perhati kerja dia. Ni kita ban jauh nyimpang mimit. Ya, jauh mimit. Okay, kak medak kita ban dia, arti kita empu medaknya ya. Okay, ni kita ban nyimpang mimit. Tang lekas jakut English di tok madah dengan kita. Berjakuk ke pasal kita mesti anang kurang penemu. Nya arti lekas jakuk kita mesti bertumbuh. Ya, kita mesti bertumbuh. The word of God here, okay, if we are lack of knowledge, we are being destroyed. So what that mean to us? Meaning the word of God encourage us to dig deep in the word of God, to know the word of God. Amen. We, the army of God, without the word of God, we're just nothing. You just give your head knowledge to people without life. But the word of God, we're talking about life. Kita itu demi Allah Ta'ala, berjakuk pasal nanti kita seminat nemu jakuk Tuhan aja. Okay, atau ke bisik buah penemu, nak cukup dan kita dekat bisik penghidup ya. For individual spiritual growth, relationship with the Lord is important. Nagai kita secara individu, kawal kita ngau Tuhan,
cukup balak berguna. Penumuh, anang ngira berapa lama nuan jadi orang Kristian. Tang berapa lama kawa nuan, ataukah berapa dalam, berapa rat kawa nuan, nyak ti berguna amat ngau Tuhan. Kawa nuan ngau Tuhan berguna. Kawa ti berpegai ngasuh penumuh ti berpengerai. Amen. So this relationship is very important. As an individual, when I was on Saturday, right, I preached at the hospital. Okay. On Friday, okay. On Friday, I was preaching in the hospital. And that is my first time. Okay. And it was public. And I was saying, Lord, thank you. Aku pertama kali preaching ba hospital tu tadi, General Hospital, nya ba orang mayuh. Okay. Nemu jakuk orang mayuh ku aku, semua orang mengudah ningal dia kan. Okay. So, sitik lekat jakuk tersebut. Lekat jakuk ku dia. Ianya, legit yang kita kenal dalam kenya, jakuk Tuhan ti dengar kita. Nya leka jakuk ukai semina merek buah penemu wajah, tanya nyadi ke pengubah kita. The one thing that I quote there is the word of God is not just information to us, but it brings transformation to our life. So when we have the word of God, dig deep into the word of God, lepas kita mengenal ke penemu kita dalam Tuhan, nya berguna amat. Penemu berguna amat ditemu kita. Penama lekat jakuk Tuhan ti selalu dibaca kita. Mereka kita penemu, mereka kita penampak. The entrance of His word that we always quote all the time is very important. Psalms 119 verse 130. It gives light and give us wisdom. Without that knowledge of God, we don't have the wisdom. Maybe we have the wisdom of the world, but that is for the world. But the wisdom that God gave us is for this world and the world to come. Amen. Tang penemu tu diberi Allah Taala ngage kita, ianya ungkup dunia tu, ngau dunia ti dekat datai. Menyadik nama kebuah kawal tu berguna amat. But John 15 madah ngage kita. Yeah, but why a relationship is so important to us, to all of us? John 15 give a very beautiful picture unto us. The word of God says in John 15, we must abide in Christ. Without abiding in Him, is no way we can bear fruit. Nanti kita nak bertumbuh, nak bergempuang ngoya, kita nak oleh maksud ke buah. Nanti kita nak masuk ke buah nama-namanya rumau. Nanti rumau mana hungkup nama api. Ya, tang lekat jakuk Tuhan madah, we must abide in Him if we want to bear much fruit in our life. Amen. We must abide in Christ if we want to see much fruit in our life. Point number 2. What is our core value? Point number 2, we don't want growth without maturity. We don't want growth without maturity. Kita ingay deka kematangan. Okay. Kita ingay deka mayuh orang aja, enti nadai kematangan. Okay, enti nadai kematangan. Kita ingay medak semina mayuh aja orang. Dan kita medak pemayuhnya mesti bisa nama matang, bertumbuh, besar tuai dalam Tuhan. Amen. Ephesians chapter 4 verse 11 to 15. Verse 10 talking about the different gifts that God gave. Pastors, teachers, evangelists, apostle, prophet. Okay, that is in what? Verse 10. Nama tekebak baris ke-10 berjakuk ke pasal pemerek diberi Allah Ta'ala. Rasul adanya pastor, penginjil, lalu mahal ke apostle. Tang bak baris ke-11. Bak baris ke-11. Ianya kemerek pemerek ngagai sekedak nyadi atau ke baris 11. Okay. 11.
Sekedar jadi nabi, sekedar jadi penginjil, sekedar gembala atau pengajar. Ayat 12. Ayat 12. Kena nama 1, 2, 3. Kena nyikap nemiak Tuhan ngerja pengawal orang Kristian, kena ngemansang ke tubuh Kristus. The gift that God gave in that verse 11 is talking about to equip the body of Christ. Yeah, to equip the body of Christ for the good work. Amen. For the good work of a Christians. So, nama age datai ke semua kita nyau segempung magan dalam pengarap sama sepenemu pasal anak Allah Ta'ala nyadi orang besar tuai lalu nyadi sekedar ngau Kristus. Kita nak tahu nak age kita yang nak tahu agak jadi anak mian ke kebu lalu ditaban ke kiak-kiak oleh genap macam ajal tik datai ari akal manusia ngau oleh kelakal orang kenipu. Tang kita patut berjakuk pasal utai tik benal dalam pengeriduk mansang dalam semua utai ngagai ia tik nyadi kepala ianya Kristus. Berarti kalau kejakuk mansang dalam semua utai. He's talking about grow in maturity. Amen. Grow in maturity. Yeah, I really love verse 14. So that we are not just like an infant or young child that easily being tossed here and there. But the Bible encourages us to be mature. Lekat Yakub merangsang kita nyadi orang nama besar tuai dalam Tuhan. Labanti kita semak ke bakal ba 14-nya nama nyadi kita bakal nak miat mudah dikebu ke. Perhati lekat Yakub dikebu, nama arti Yakub dikebu. Diksai ke, ya. Terunak-runak ni tiah korang tik bukai. Okay, nadai pendirian. Okay, senang dikebuka oleh orang. Tang, ngagai kita tik diperansang di tu, ianya Tuhan, ngasuh kita nyadi orang tik matang. Amin. Ngasuh orang tik nama, ngasuh orang tik matang. The Lord encourage us to be mature in Him. Amen. I really love Daniel 11:32. I love to quote that all the time. And using King James Version says. Now, talking about this mature man. He said, those who know their God, they will do great exploit. Can a baby do great exploit? No way, right? So only the mature people. The people that have the relationship with the Lord. Tangage orang matang. Ia tu bisa kawal ngolah Allah. Sidak dekat ngerja pengawak tik besar di dalam Tuhan. Poin ketiga dia dekat Yakub, we the one size without a substance. Ya, kita ngai mina bala mayuh besar aja. Ya, tubuh nolnya besar. Tang nadai isi. Kita dekat ke ruang bilik Allah Ta'ala bisa isi. Amin. Nama isi itu kuakunya, ukai gumpal isi ya. Ya. Kebijakuk ke pasal, lebih orang nanya kita. Lebih orang bertanya ke minta buah penemu dari kita. Isi kuakunya ianya penemu tertemu kita di dalam Jesus. Kita nemu madah ngagai sidak ya. What is the substance I'm talking about here? You know, you see, look at the word. We don't want size without a substance. But what we want substance. Now, what is substance I'm talking about? You know, substance is simple analogy. When people ask you
questions. You know how to give them an answer based on the substance, the Word of God that we know. Amen. If you base on knowledge that you can catch from this world, yes, that is for their mind. But if you will give them the Word of God that the Lord promised us, the Word are the one that give life. Nya tik merik penghidup lagi kita. Bisa dengar aku? Yes, nya tik merik penghidup. Lalu nya ke buah. Aku selalu nyebut utai tik munyito. Disebut John. No, sebut Paul ngagai Timothy. Bab 1 Timothy. Latihan badani ada batasnya, tetapi beribadah dia baik untuk sekarang maupun di akhirat nanti. So Paul encouraged Timothy, to train yourself, okay? And that knowledge that you know, that you kept, that is good for this world and the world to come. Yeah, and the world to come. So, to berguna, anang baka, gambar itu selalu disebut aku, anang baka tien kusuang. Tien kusuang bunyi ingal tang nadai isi. Yeah, the analogy that I used to use is don't be just like a tin, make a lot of noise, but no substance, nothing inside. We want life. Amen. Hallelujah. Number 4. We don't want religion without a relationship. What is Christian to us? Nama arti Christian bak kita, kawal ti hidup, ngau Tuhan ti hidup. What is Christian to us? A living relationship with a living God. Amen. So meaning we need to have a relationship with our God. Yeah. We don't want religion without a relationship. The good example is this, a Pharisee in the Bible. A Pharisee, they have religion, but they don't have relationship with Jesus. And they're far from believing Jesus is the Son of God. They only have religion. And religion kill. Look at what they have done, the Pharisees. Bak kitai, nama tu bak kitai. Kitai ngai baka orang Pharisee. Sidak ya bisik pengarap, bisik agama, tang nadai Jesus. Likewise, now Christmas is coming. The word that come forth that day when I preached during our, what is that? Parade, Christmas parade on the 1st, right? On the 1st. I say this, Christmas without Jesus is not a Christmas. Am I not? Kita mesti bisa Jesus. Ya, Jesus. So, perhati kelakajak dito. Anang baka orang Pharisee. Sidak bisa agama tang nadai kawal ngau Tuhan. Ya, sidak nak arap ke Tuhan Jesus. Dengar. Juluak kita ukai semina dekat nemu jakuk Tuhan. Tang nemu Tuhan tiba jakuknya. Our goal is not only to know the word, but we know God of the word. Amen. God that give that word. Yeah. We want to know. He is the author and the finisher. He is the author of this Bible. Amen. And when we want to know Him, bisa dengar aku? Ya ti pengagak Bible kita itu. Lalu kita dekat nemu ya. Ya, dekat nemu ya. Jako ukai semina merik penemu tang ngubah hati, ngubah penghidup. The word is not just to give you knowledge, but that word will change your heart and change your life. Change your heart and change your life. Amen. Poin nombor 5. Ingat 7 hitik. Okay. Number 5. No root. Or I say no root,
no fruit. But I put here, no fruit without roots. No fruit without roots. Nadai nama, nadai buah, entik nadai urat. Church, we need to return to our radical words. Roots. Okay? Nama arti jakuknya, kita sengaja mesti pulai ngagai leka jakuk Tuhan. Unyam, sebut leka jakuk unyam. Unyam ke urat pengarap kita, penemu kita ba leka jakuk Tuhan. Amin. I love the book of Hebrew. Let us open to Hebrew. Hebrew 5 verse 14. Hebrew 5 verse 14. Tang asik kriangnya ke orang besai tuai. Ke udah matiah ke diri ngelala bida antara utai tik badas ngau utai tik besai. Now, I really love the way the Bible put it, really. Now, this is a true testimony that happened to this young boy. Okay, this young boy from Sarawak, by the way. What is his age now? He's 14 years old. 14 years old. But for some reason, he don't want to take rice. He survived with milk, and then noodles. That's all. Don't want to take rice, don't want to take other things. And then you know what happened? One fine day, fall sick. And then the doctor asked the mother, what food did you give to your child? Lalu dutul, okay, itu kisah benar, siko kita iban, ya, umur 14 tahun dah 14, ngai makai asik, miat, lebah get miat, makan ngirup tusu, besain tu makan migimi aja, tangai nego asik, ngai nego lawak, ngai nego sayur. Udahnya sakit, dutul nanya ap inaya, nama pemakai debrek kita nagaya, inaya madah, lalu ditiup bakal teka sebut kunyak tadi. Utai nya nak cukup vitamin bak tubuh ya, tik ngasuh ya sakit. Tik ngasuh ya sakit. Ya. Duto Susan ada ditok nol bertanya, tambalai nok misi bisik ditok nol kita bertanya. Okay? Kati intik makai intik orang besar tuai makai tusu aja oleh hidup. Okay? Tang perhati ke, tang tusu ke dia tahu, lain lagi kita ke bari orang dia tajak ke hospital sidak kena mengunyahnya. Bisik tusunya di pepat ke kena utai ke berguna daging ngau utai bukai ke guna tubuh kita ya asik kan karbohidrat. Tang leka jakuk Tuhan dia tahu perhati, look at the word of God here. Okay? Can somebody help me to read in English? In English, yeah. Because Iban bisik dia. Ujung kah Iban? Okay. Anybody got English? Okay. Pandai bini aku nah, jangan sampai diri kena mikrofon dulu. Okay. Budget bagi tu nah. But solid food belongs to those who are of full age. That is, those who by reasons of use have their senses exercised to discern both good and evil. But solid food belong to who? Those who are full
age. Wow, mananya? Okay, kita macam je bergulai. Okay, 1, 2, 3. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. I love that one. You see, solid food is for the mature. Or pemakai asiknya ngagai orang ti matang, ti bertumbuh. Lalu orang ti matang aja ti rino megak ke daging, ke asik, ke sayur. Nah ya, lalu nyak ti merik nama pengeriang ngagai sidap. Nyak ti merik pengeriang ngagai sidap. So nama erti lekat jakuk Tuhan itu madah. Okay, ingat, no fruit without root. Enti kita nadai nak matang, nak nemu lekat jakut Tuhan. Bekeni kita dekat berbuah lebat dah. Ya, aku selalu beri ilustrasi. Bak rumah aku den bisik pun pepaya. Pun pepaya aku nya. Okay, miet. Amin ngora ke saya lengan, amam saya lengan. Kem saya lengan agiang kene. Ya, tang bisik buah, mayo naga buahnya. Tang lebuh buahnya nyo besar. Dia tok sitik makanya dia tok nukak ngigak tungkat sitiknya dah. Lebuh buahnya nyo besar, nama penyadi. Lah buah miada. Anda ya. The illustration I use in my house, I have this papaya tree. The papaya tree, the trees were small, but have a lot of fruit. And when the fruit grow, the tree cannot hold the weight of the fruit. So what happened? Just gone. Die. So likewise, berkenyak megak penghidup kita. So value kita sebagai orang Kristian. Nama value kita keriang, unyam ke urat kita. Sebut lekanya ke unyam ke urat kita. Ya, kenalam ke urat kita. Amin. Anang nyebut nadayari macam jakut Tuhan. Medak Facebook bisa hari. Don't give excuse. Okay? Oh, I don't have time to read the word of God. But you have a lot of time to see your Facebook. Nang amat-amat. This is a smartphone, but can be a stupid phone also. Is it true? This phone even can divide the household. Right? When they concentrate on their phone and they forget to talk to their parents, to talk to their family. Yeah. So we need what I call intentionally, yeah, break those away. Nombor 6. Okay. Nombor 6. Holy Spirit. Ya, Roh Kudus. Notice, the word give us theological anchor. But the word give us, but the Holy Spirit give us power for transformation. Amen. Amen. The Holy Spirit give us power. Power. Can somebody do that for me? Yeah. Okay. The word give us theological anchor, which is very good. But the Holy Spirit make this word alive. Yeah. It transform the power to transform our life. Jakut Tuhan meri kita penemu pasal Tuhan tang Roh Kudus ngubah penghidup kita. Padang harus pihak. Roh Kudus ngubah penghidup kita. The Holy Spirit change our life. Ya, the role of the Holy Spirit bak kita berguna amat.
Yang jadi ke pengajar kita. Yang jadi ke pengingat kita. Ya tik ngiriang kita. Ya merik kita kuasa. Yeah, the role of the Holy Spirit is so important in our life. That's why Jesus said, wait. Yeah, in Jerusalem, He want to empower us with His Holy Spirit. Yeah, the Holy Spirit become our teacher. Okay, just now I said He give us power to witness. He become our teacher. He's the one that remind us. Yeah, we are so forgetful, but the Holy Spirit are the one that help us to know His word, to remind us all the time. He's our great teacher. And He's our counselor that counsel us. Kita ajak lebih macam ajak ku Tuhan, nak nemu. Tang Roh Kudus nemu semua utai. Amen. Kita inguna, we need the Holy Spirit. Yeah, in our life. Kita inguna kedua-dua tu. Jakut Tuhan serta engkau kuasa Roh Kudus. We need both. The Word of God and the Holy Spirit that make that Word alive in us. Amen. 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Bakanya mas kedak bala kita subak tang kita udah dituci, udah dikuduskan, udah digagak lurus dalam nama Tuhan Yesus ngau Roh Allah Ta'ala. In English, say NIV. And this is what and this is what some of you will, but you will watch. You will sanctify. You will justify. In the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Okay, ngau kuasa Roh Kudus. Kita dituci, ngau jakuk ya, dikudus, ngau kuasa ya, lalu diiring, ngau kuasa oleh Roh Kudus Tuhan, bak penghidup kita. Kita inguna Roh Kudus Tuhan. Kepenudian the last one, point number 6, our core value, okay, our value is this. We need to strengthen our inner being. Amen. Kita mesti ngeriang ke penghidup dalaman kita. Kita mesti ngeriang ke penghidup dalaman kita. Our inner being. Number 1. Okay. Our head. Talking about knowledge. We need to strengthen. Ya. Kita mesti nambah. Sebut kejakuk nambah. Nambah ke nama? Penemu. Okay, nambah ke penemu kita. Bak laka jakut Tuhan. Okay, so nyak alai anang malas maca. Mayu hagi kita maca, bertambah hagi penemu kita. Tukuh peniau kita bergantung bak utai tik nama tik ditemu kita. So penemu bak jakut Tuhan berguna. Knowledge in the Word of God is so important. Not that we cannot speak what we don't know. Is it true? We will never deliver what we are lacking at. So the knowledge, the Word of God, give us. No, the Word, I really love what it says in the book of Proverbs. Our life depend on the Word. Yeah. Now, secondly, the inner being is talking about heart. Our value, heart is talking about love. Amen. Talking about love. Perhati kajakuknya, lemah lembut tetapi tegas. Katakan lemah lembut tetapi tegas. Okay. Now, kita mesti tegas. Bak jakuk Tuhan. Ya. Pegai jakuk ya. Tang lebuh kita deliver jakuknya mesti ngau pengerino. When we deliver that word of God that we know, we must deliver with love. Love is the foundation.
Yeah, you can do all things. Without love, it's just nothing. Is it true? You can have all kind of gifts, but without love, nothing. Why God sent Jesus into this world? John 3:16. I think all of you know that the word, right? Semua kita nemu John 3:16. Betul tak? Boleh hafal? 1, 2, 3. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, for whoever believes in him shall perish but have eternal life. See, look at the word. For God so love. Laban Allah Ta'alanya rino. Rino ke siapa? Ke dunia. So the foundation why he sent Jesus, ianya ketiga pengerino ya. Likewise ngek kita. Nama kebuah kita dekat Mela, nama kebuah kita dekat ngerjau tai laban kita rino kalah tala. There in the Bible there are two great things, Great Commission and Great Commandment. Great Commission kita nemu we know what is Great Commission, amanat agung. Great Commandment, love one another. Is it true? Yes. To foundation ya, asas ya. Tuhan ngasuh kita rindu nya kepuan ya. Love everyone, but most of all, love your fellow believers. That's what the Bible says, right? And even the prayer of Jesus, Father, let there be one. What is that? John 17. Father, let there be one, just like you and me are one. Jesus is praying for oneness. Oneness. For the body to be one head. Jesus is the head, we are the body. Jesus in need of the body. And this body, we have limbs. We have hand, leg, eyes, whatnot. We have limbs. Yeah? The body need the limbs, but the head need the body. Jesus nuna tubuh tu. Siapa tubuh ya? Nuan ngau aku. Amin. Ya kuda ditebus ya. Amin. Kita itu tubuh ya. Dan tubuh ya mesti bisa jari kaki. Jari kaki ianya ngagai tiap ikut kita itu individu. Ya, diberi Allah Ta'ala. Last one. Okay, is hand. Ya, hand jari berjakuk pasal ngerja pengawal. Hand is talking about the doer. Okay, the doer. Okay, aku rindu. Wow, even kemarin, bisa Christmas parade. Wah, medak semua bala. Ya, ngerjau tai. Cukup luar biasa. Amin. Kita guna bala. Kita guna kaki jari. Amin. So, hand is talking about the doer. Even look at the decoration here. Wow, put your hand together. Terima kasih ngagai balana. So, okay. So uji padam kami tok jorim kami kesida yang medak utek ke kerja kita. Okay, bini kuari tadi ngaso madam kenya. Okay. Mengambil ke mana? Ngambil kurang medak okay. No itu. Oh, mana tergagak sidak ya? Wah, tempuyak jari. Wow. This is the work of our young people yesterday. I mean, look at the trees at the back there. It was so beautiful. Amen. So these are the doer. No, the doer that I'm talking about here is more than just practical. This is one of them. Yeah, this is very good. But I know some people say this is, very controversy. Is the, remember the Martha and Mary? Yeah, Martha and Mary. When Jesus come to the house, Mary was sitting at Jesus and listened to Jesus. But Martha is the doer, doing here and there. If I can combine these two, okay, we need to have the ear of a Mary and we need to have the hand of a Martha. Yeah, the doer one, right? Do something practical. Do something.
that what God wants us to do. Then we can see blessing will come to the body of Christ. Amen. Bisa didengar aku? Amen. So, what are the 7? Okay, what are the 7? Number 1, 1, 2, 3. Nombor 1, berdaur pulai pastor. Okay, nombor 1 nama. Nombor 2. Okay, nombor 3. Nombor 4. Amen. We don't religion without a relationship. Okay. Nombor 5. No fruit without roots. Nombor 6. Holy Spirit. We need the Holy Spirit. Nombor berapa? Nombor 7. Strengthen our inner being. Okay. Enrich. Another word, enrich our inner being. Some people use the word enrich. Ya. Ngeriang kia, nambah kaya. Aram kita berdiri. Let us arise and surrender this time to the Lord. Hallelujah. Amen. Nanti pada bala, udah mas onnya baru. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Tuhan Jesus, nuan badas. Nuan Tuhan ti pemado badas. Lord, you are good. You are so good unto us, O Lord. And my prayer, Lord Jesus, that all of us experience your goodness. Even as your word being proclaimed this very morning, O Lord. Awak ketiap ikut kami ngasai ke pengerindok nuan indah. Lebahlah kajakuk nuan disebut pagi itu tadi Tuhan. Awak ke pengerindok nuan ngasuhlah kajakuknya bertumbuh dalam hati kami. Lalu nyak ngasuh kami berbuah di dalam nuan. Let your word, O Lord, indeed grow in our life. Let your word, Lord Jesus, transform our life. And that cause us to grow mature in you. And to be the army used by you to reach, to touch, and to change many lives. This is the family, your family, Lord, that move forward with your presence. Tu ianya ruang bilik nuan Tuhan, keluarga besar nuan tik nyingkang, ngau hadirat nuan. Berkat tiap ikut kami. Berkat tiap ikut kami. Bagaimana kita itika di teguk Tuhan. Tuhan aku guna teguk nuan pagi itu. Uji diri ke jari. Tuhan aku bersampi pagi itu Tuhan. Awak kena neguk tiap ikut bala tiniri ke jarinya Tuhan. Laban nuan medak hati sidaya. Lord, I pray for each one, Lord, as they raise up their hand, and most of all, you see their heart, Lord. You minister to them right now. You touch their life right now, Lord. Teguk hati sidaya, teguk penghidup sidaya yang ngik nuan. Awak ke penghidup sidaya. Nak baka nak miat agi seminak bergantung bak bubuh aja. Tam bergantung bak asik kriam. Nyak tik ngaso sidak yang ngasai. Ke penghidup derempu matang dalam nuan. Lalu dikena nuan. Merik pangkak tik besai. Ngelawak. Nego. Ngubah penghidup. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Nuan Tuhan tik badas. Nuan visit Prambo ngau tiap ikut anak Nuan. Lord, you are so good. You have a plan for each one of us, oh Lord. You have a plan. It's not coincidence why we are here. Why we are born in this
season, in this time, you have a call for each one of us to make a difference, to lift up your name high, and to glorify the King of Kings. Ngeningi lalu kemuliaan kenamaan Tuhan. Jesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amen. Yesus Tuhan ditinggikan, muliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Jesus, haleluya. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal. Allah Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal hadirat. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, yes Lord. Jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal hadiratmu. Rindu selalu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu Tuhan, rindu selalu dengan kuasa Engkau Yesus. Dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Thank you Holy Spirit. Our body is an indwelling spirit. Tempat Dia Roh Kudus Tuhan. Penghidup kami. Punya tempat Dia Roh Kudus Tuhan. Nyalai pagi itu Tuhan. Roh Kudus Dia dalam penghidup binat ikut kami. Haleluya Jesus. Oh Roh Kudus melayani kami. Let the Holy Spirit minister personally to Allah. Oh Roh Kudus melayani kami. Menjaga kami. Meri penemu ngagai kami. Meri buat rundiang ngagai kami. Ingat ke kami. Utai patut dikerja kami.
madah ke kami, utati patut digagak kami. Utati patut ditinggal ke kami. Let the Holy Spirit speak to us. Speak to our life. Speak to our character. Speak to our behavior. Lord, speak, Holy Spirit. Oh, Roh Kudus berjakuk agar kami. Bertelai agar kami. Memenuh ke penghidup kami. Oh, ke seluruh kehidupan kami itu melambangkan Roh Kudus bising dalam penghidup kami. Maksud kepuah. Maksud kepuah terdekat kenuan. Maksud puah terlebat. Seminak lebih bising Roh Kudus. Kita penuh engkau jakuk ya. Oh, berhidup penghidup kami begitu. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan kami bersampai nyerahkan genap ikut kami pagi itu lebih bising Roh Kudus. Ya tersakit dekat digerai ke dalam nama Yesus. Oh yes Tuhan. Ya ketusati dekat diperindah. Ya kebisi bertepung masalah. Dekat bisi jalan keluar. There is a way. It seems to be no way. God will open a way. God will give more Tuhan. Restoration. Oh tadi besar. Tadi manas. Menua kerja Tuhan buat penghidup genap ikut kami. Tuhan terima kasih. Roh Kudus terima kasih. Jakun Tuhan tidak dengar kami. Jadi kepemakai kami. Ngasuh kami Tuhan. Hidup diam. Bergulai dengan Tuhan. Hidup ngelala pendekat Tuhan. Hidup bertuai ke Tuhan siku aja. Makin hari kami makin matang. Yes Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Lalu mulai kami Tuhan berkat kami. Lindung ayu buat bungkur balut kami utara Tuhan. Nadai kuasa pemetang mulai datang semak agar penghidup kami. Nadai kuasa tijai oleh ngalah ke penghidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kita semua ada bersama. Jemput. Amen. Hallelujah. Amen. Let us be seated. Okay, announcement. Okay, ngagai siapa te bisi udah digerai oleh Tuhan lebih maya bersampai gerai ngah Apostle David sarinya. Okay, siapa ngah saya kena boleh gerai uji diri kijari. Okay, 1, 2, 3, segi. Okay, siap saya. Okay, tak diri kijari guys. Siapa ada gerai ke Tuhan mayanya. Okay, 1, 2, 3 belakang 4. Okay. Uleh temu aku kita lagi. Okay. Okay. Laban sida ada interview kita. Okay. And so those who are already here by the Lord, please come over and see me and then give your names later on because they want to interview you. Okay, later on, this is from Eugene. Okay, and so maybe pass the name to Kala. Is it alright? Okay, yeah, later on, yeah. So, nanti semua kita lagi out. Okay, so Tuhan berkat kita semua. Okay, so another announcement. Okay, selamat pagi. Announcement. Okay, kita bisa announcement yang kedua minggu tu. Announcement kedua ianya pasal SPM 2024 tu pecutan terakhir kita bisa namanya seminar kata bergulai ngau cikgu-cikgu kita bengkel bergulai ngau bala SPM tengah ambil SPM jadi kena ke 15 Disember hari berapanya hari Minggu tiket datai ya. Hari Minggu tiket datai jam pukul 2 ngagai pukul 5.30 lemai. Bak Youth Center bak atas ni. Jadi merangsang semua balapai dan nganjung malah anak kita tinggal ambil SPM. Tinggal ambil SPM ngau bengkel tu ialah ya Cikgu Christina ngau bengkel tu sehingga jemputan cikgu dibukai ya ngau bengkel tu merangsang semua malah anak ngau bak dituk ya. Barang terbaiknya bisa terjadi bisa perlukan mai kalkulator, buku teks, math, sejarah, ngau pensel. Okey, nyak barang ting perlu dibaik kita mai bengkel tu ialah. Okey.
Peneram ti sila lagi tahu nanya cikgu empu ya, cikgu kita di sini tu. Oh, jaku tanya Boboy. Okey, jaku tanya Boboy, okey. Next, seterusnya. Jaku gerati kedua yang kita bisi 21 bulan tu ila bisi iding Wilson dengan Veni Vanessa kat kahwin. Jadi jaku gerak tu merancang semua bala kita, kangau ke semua bala kita datang magang Maya ba blessing wedding tu ila. Kena ke 21 bulan 12 jam 2 lemai. Okey, ketiga. Okey, biar magak kita bisi ngajukan pre-Christmas service kena ke 22 Disember, kena ke hari Minggu. Jadi dress code ya smart casual. Jadi Maya tu ila kat madah penerang tu sili lagi Maya kita bisi Christmas pre-Christmas service tu ila. Jadi bakal tahun-tahun terkelepas, jadi tahun tu megak kita bisi pertukaran hadiah. Jadi pertukaran hadiah tu nyanyi kita setiap ikut kita bisi mai hadiah, harga hadiahnya RM5 ke atas. Jadi kita tahu mari tahu nganjung tumu nama kebuah waktu kita bisi ngambil nombor, lalu kita hari minggunya kita sudah sedia ngambil hadiah kita kalaban mayu persembahan kita ni ngajaku Tuhan dia lebih lagi. Jadi kita akan ngambil mari hadiahnya tumu awal lagi. Jadi minggu depan dah tahu mai hadiah, kita tahu bertemu dengan si sawai belakang din pasal pertukaran hadiah tu ila ya. Jadi kami akan nombor ngagai kita lebih maya kita udah mai hadiahnya ya. Okey. Udahnya bisi pot bless maya 22,000 bulan tu ila kita bisi pot bless. Jadi masang bala raban semua megak mai pemakai kena kita sama berami, kena kita sama merekat ngapangan diri. Okey, sebarang bertanya pasal pertukaran hadiah tu tak bertemu dengan bala kat aku pu ngau pasal ini kau sesawai pu. Okey, next. Okey, tu pasal nuci gereja. Okey, minggu tu ngau minggu tekan datai semua yang beritu magang. Okey, nanti terbuka. Okey, kita bersampaikan pemulai kita sekali baru harap kita sama berdiri. Okey, sebelum kita mulai kita buaram kita terus berdiri ya. 26 hari bulan on the 26 all the pastors they have their own retreat. Okay, so nanti kita muda on the 26, 27, 28, right? Okay, 26, 27, 28. So sampai kepala pastors tidak yang ngagai lunduk. Okay, sematan. Okay, sematan. Okay, pray for all the pastors. Okay, 26, 27, 28, all the pastors will be away. Okay, so plan for next year. Ya, sampai lalu awak ke Tuhan terus ngau bala. Okay, so awak ke pemanah Tuhan terus ngau kita. So awak ke penyerah ke tong ngagai Pastor Olivier sampai pemulai kita. Apa terima kasih ke pemanah nuan Tuhan. Kami nyerah ke pemulai kami rindu untuk ngagai jari nuan. Awak ke pemanah ngau pemayak nuan seruran ngau setiap ikut bala kami Tuhan. Nuan Tuhan ting jadi ke gembala kami, nuan Tuhan ting jadi ke apai kami semampai ngematang lindung ngayung kami di nindor kami. Sepanjang minggu tiket datai megak kami nyerah ngagai jari nuan Tuhan. Awak ke Roh Kudus nuan meri semua penemu dalam kami ngerja ke pengawak kami bak maya-maya tiket datai tu Tuhan. Apai terima kasih pemulai rindu tu Tuhan diberkat oleh nuan. Dalam nama Jesus kami dah bersampai. Amen.